Kini All India Radio Shillong ke kubor ban pulir ibadah hon ramde. Kimat makong sanjung ke kubor minta kastem. Larake kesngi buram ne keriti sensyar keri henen kesngi. Kbilanti ke jela banyo ke dawai yada ke jingpang COVID-19 hau benai nok pra ang umentri rang ba ke jela konrat ki sangma. Bat ki ke jingdan ki bokot ke COVID-19 ha keri syaka kandai pulai poin hendriu na kashispa. Ki kubor babnya. Presiden kari Ramnath Kovind ulay alamnya kari hakajing puli ka preamble kari sriti sansyar kari henen kesngi. Hakajing rake kesngi buramnya kari sansyar kari. Presiden ulapen puli ka preamble na Rashtrapati Bhavan ya kabalapen live telecast ling baga Doordarshan ringkat kajing snok tilang bat kinong snong kari. La rake kesngi buramnya kari sansyar kari ban kenmawi kajing kentop ya kari sansyar da Constituent Assembly ya ketika sengi letih berukum ke sengi National Law Day, kumban penken mau bahak arpun rio terik unai wing ke kendai spa asab kendai ke Constituent Assembly keri kala kentup purai keri di sensyar keri inda ya ke bala pentri keempat hak arpun rio terik ukela lengkot ke kendai spa sanpau. Chief Secretary ke jela UMS Rao layalam ya ke jimpule ke preamble ke jong keriti sensyar keri kum kadak ke jingken mau ya ke lengkut dap nyupui senam jong ke jingken tup ya keriti sensyar keri ha ke jingelang ke bala penlong hayu jana Bhavan Shillong henen kesngi. Ki belairan lang ha ke te ke jingelang ki kentup ya ke Additional Chief Secretary ke kong RV Suchiang, ki Principal Secretary, Commissioner bat Secretary ringkat bat kiwe-kiwe ki officer bat ki he sarkar. La ban ong ba kadai ke kubor ke basnutanat na ke benta ke jela Meghalaya ke badangdan hapadeng ke jingye kun ya ke jingpang kelam COVID-19. Menteri rang ba ke jela ukondrat ki sangma nen kesngi ulayatu bala kemilenti ba ke jela kala banyo ke dawai yada na ke benta ke jingpang COVID-19 hau benai nok pra. Ukondrat ula penti kinaya ke ni hadin ke jingkmi benya ya ke jinglong jingman ke jingpang COVID-19 ha West Garo Hills. Menteri rang ba ula pentip syushu ba an pentri kam ya ketiga dawai yada hak ba an ashwai kinong tri ba hakmat ek hajala hak kella ka baningkong bat an saai pat ikibriu ki balapalat san post nem kerta hak kella ka baar. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula ong ba kari India menta kay kun persya iki kam pentrim da ki matre kam ki bathamai. Haba ajing kren ha kesngi penkot ke jingelang ba prapo ke All India Presiding Officers leng baga video conference ha Kevadia ha Gujarat. Umodi uong ba umla ban klet ya ke jingmong ke mensim ha ke jingsha thombor ha kilet no ha Mumbai ha ke arpun ri tarik unai wing. Ulakan mau burom ru ikani ke jingja ha ke ba kilet no na Pakistan kila thombor ya ke hotel ha Mumbai ha usnem arajar pra bat bon ki breu kila du no ila ke jing im jongki bakan top ya ki breu ki banabari bat ki pulin. Menteri rang ba do kari ulo ong ba keriti sensyar kari ke dan bon ki benta Henry ke dan pat ya ke benta ba kerpang kata kadai ke jingkong san jong ki kamram. Ulampang ke ying dorbar tauan ke jelau ba met ba lingdo ulapan jingerap pisa na ulampang ke ying dorbar Lok Sabha birla na ke benta ke jing pendap ya ke ying dorbar tauan batamai ke jela hamau diang-diang. Ulampang ke ying dorbar tauan ke jelau lapen pauru sya ulampang ke Lok Sabha ya ke jing temu ke ying dorbar tauan benyo penlong ya ke dorbar mangtingka arajar arpuar ha ke ying dorbar tauan batamai kum kadak ke jing rakeru ya ke jing dap san pusnem ke jing yo jela bopura ke Meghalaya. Ula bendap ru bakite ki jing temu kenyat betang ladabyang ke jing don pisa. Ulampang ke ying dorbar tauan ke jelau la IT ya ke jing kerpat erap pisa ke jing ishim benta jong u ha ke jing elang presiding officers speakers conference ha Kevadia ha Gujarat men ha kesngi balang. Kini ke kubor kawan cepi na ke All India Radio Shillong. Lai tali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumud. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Ngin petengdeng ya kubor ha kini kestem.
Ka India ka lakanjo shaway pat umaw mer habapai sa kajing yakuni kajing pang COVID-19. Kajing dan jong ki breu ki basakta thamai ha katige klam ha kashisngi kalong ha po san pawajar ha kineki arpusngi balalen. Haringkat kajing kiu jong kajing dan ki bakot ke balong palat prapun reu lak nyup kandai hajar ngut haduk menta kajing dan jong ki balakot purah kaleng saudong keri ka lakanjo ska kandai pulai pon henriu na kashispa. Kajing yo kot ki breu nak ni kajing pang hakari menta kalong arposha na kajing don ki bayo e kajing pang. Kajing don jeng kinong pang barang sya sumar hapo kari menta kilong saulak san pu ar hajar lais pa sau pu saungun kabalong tang kumba sau poin pra na kashispa na kajing don jeng kinong pang baro. Dawa ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare ya ka Sarkar India ban ompeteng syo e kajing syakri u Vice Chancellor ka Nehu. Kakanwon kiseng nong hikay Nehu kisamla puli kiseng balang bat kiriw syempang hapo jong kalama jong ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare henin kisngi kila dawa baka Sarkar India kamday ben petengsyo ikajing syakri jong u Vice Chancellor ka Northeastern Hill University u Professor S.K. Srivastava. Hadin kajing syakri basan snem jong u kalakun. Kani kakanwon kalapalong ikajing persya jong ka da kajing yat kijat haringkat kajing ra ikilama Persya VC na Central Library jong ka Nehu syaduk ka Administrative Office jong Vice Chancellor ha umshing. Habaya kren bat kinong tho kubor kinong ilam ka tigaseng bakantop ya convener uba Roy Kupar Sindram ula ong baka Nehu kalahiyar siya tudu jong kajing nang jing start ha kinikisan sinem baladem nadu ba u Professor Srivastava ula shimti kum Vice Chancellor ka Nehu. Uba Sindram ula ong ru ba kajing tay bapher jong ka Nehu menta kimlong syu ki baskem namar ba kani ka school ba kala ay kam tangi kitu ki basyim kam hakador ka baduna hadu arpaw na kashispa nakador balabu yakatenda. Kum kajing mal kajing dap new place nem kajing kantop ya kariti sanshar kari larakhe kasngi Constitution Day ne Samvidhan Divas hinin kasngi lingba kajing jingpen inam bashisngi ya kidul kabalapan long ha conference hall jong kaying bishar badan buram kajilla. Ya kate kajingpen inam halor kajing yo pura ya kariti sanshar kari la pledo Chief Justice ka Meghalaya High Court u Biswanath Somadar ha kajing dan ringkat u Justice Wan Lural Dingdo u balong unong bishar haka yeng bishar ka jilla. Haba ajing kren haka teke program usomadar ula ongba ya kariti sanshar kari India lakhot ru ka minsim jong kari ya kabalapin pau shai ru lingba ki kentin kibalatho haka preamble. Kaswarkar pedeng hinin kasni kalanang penjalan syushu ikatarik pensange trikam ya kilingsun ki banakari patna syabari hadu kalai puwe tarik unok pra. Kani kajing perkheng kanam trikam ikiling sun kitmar kibalayo ikajing manager na ka Directorate General of Civil Aviation. Layatho ka khubor sarkar hanin kasngi. Hakaway pat kalyang lasya ikiway pat kiling sun kibala penbet lupa banher, bat kibala banher tang nikilimti kibala jet bat kadaw lupa di kibor badai kmi katkum kijing dan kam. Kari India menta kaladon lang kajing ite kabala tip kum ka air bubble ringkat bat kiway pat kiri. Kaswarkar preng kaladep menjere ka mega food park project ha Meghalaya nak ha kajing mang tingka ka ba 100% pon ar khandai klur tingka ya kate kajing menjer la ada ka approval committee balapan ya da umuntri ka tanat food processing kaswarkar preng Narendra Singh Tomar habakren halor kani umuntri rang ba ka jela ukondrat ki sangma ulaong bakani kan kentiu kham shijrong ya ka tanat ni karkhana penni jingba ha ka jela Katanat food processing ka Sarkar preng kala ajing erapdu sa sapupra pun saulai klur tingka pat IT pat ha ka Sarkar jilla bakan pentri kam ya ka batam. Pat aswa bangin penkot ya ka kubor sa sisian kimat bakongsan. Larakhe kasngi buram ya kariti sensyar kari henen kasngi. Kimiranti ka jilla banyo ikadaway yada ikajing pang COVID-19 hau banay nokpra o ngumentri rang ba ka jilla konrat ki sangma. Pat kiyo ka jingdan ki bakot na ka COVID-19 hakari siya ka kanday pulay po rin na ka shispa. Bat katong ila poish ka bakot jong ka kubor ka bawan siya pi na ka All India Radio, Shillong.